Bismillahirrahmanirrahim. Sam Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio je ta teška vremena. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao je: doći će vremena kada će biti onaj ko čuva tu žeravicu Islama, ko se pridržaje kao neko ko drži žeravicu. Sad zamislite da uzmeš žeravicu i držiš. Držiš peče, boli, vriščiš, baciš, ona će dole pas negdje gdje da padne, ugasit će se. Pa je to Allahov poslanik, znači, slikovito pojasnio da će, kaže, doći vremena kada onaj ko se bude pridržavao vjeri, bit će kao onaj koji drži žeravicu. I vjerujte, Allah najbolje zna, vjerovatno će biti još i teže, jer je došlo u vjerodostojnim hadisima da svako vrijeme, svaki period koji dolazi je teži od onoga koji je bio prije. Tako da Allah najbolje zna, bit će još teži. Ali i danas nije lako. I danas, ako se pridržavaš sunneta Božijeg poslanika, ako se pridržavaš originalnog islama, Boga mi, imat ćeš dosta žeravica. Imate dosta ljudi po zapadu, najviše po zapadu, gdje ljudi poslušaju jedan ders, 2, 3, 4, 5, uzme neku dobru knjigu, pročita, kaže mi se sviđa islam. Uđe u islam i onda iskušenja, porodica, prijatelji, društvo ne nastavi da se obrazuje, uči, edukuje i ljudi ostave islam. To je ona teža verzija. Imate ljudi koji su muslimani, pa se vrate vjeri, počnu redovno klanjati, žene nose hidžab, namaz i tako dalje, i onda posustaju i onda se vrate opet na onaj neki minimalni level islama, pa more Bajram, more to ponekad džuma, eto teravija i to je to. Pa zbog mnoštva tih nekih ljudi koji su posustali na putu istine, veoma je bitno se govori o toj pojavi, da ne daj Bože se nama to ne bi desilo. E sad, u paketu, kada se govori o ovoj tematici, bitnost teme, mnogo je bitno, ja to poredim sa nekim ležećim policajcima. Znate kako je čovjek vozi ležeći policaj, moraš se na njemu zaustaviti, pa preko njega lagano prijeći. I na putu istine imaju neke prepreke. Znate, vidjeli ste kad trči se 100 metara, obično ima sa preprekama. Oni kad trče s preprekama uvijek su sporiji nego oni obični. Prepreke moraš malo skakat, ko Super Mario. Hop, hop. Na putu istini, ustrajnosti imaju ti neki žestoki. Znate, imate ne ležeći policajci, onako preletiš preko njega malo niži. Imaš one duge 2 metra, a u visini 60 centi. I tu ako ne prikočiš, karter ti otpadne, a i pitanje kako će proći s amortizerima. Pa je veoma bitno da se čovjek ne zbuni, da ga ne iznenadi. Čovjek, vi sad imate ljudi, on pošao predavanje, originalni islam, čita siru, čita Buhariju, čita muslimat, čita Kur'an, evo me, hoće da bude musliman. On jadni kontakt, to je tako, jesine, to je tako da ti živiš na Marsu, ali pošto ti živiš na zemlji koju su ljudi izorali, zajedno sa šeitanom, dobro se prikazuje zlom, a zlo prikazuje dobrom, Boga mi, imat ćeš paša, ležeći policajaca, ali će biti poprilično poveliki. Koji ćeš morat ti dobro prikočiti, pa možda ćeš morat i kakav bagre te malo prigura preko nekog ležećeg policajca. Toliko ima veliki. Ali bitno je da se ne iznenadimo. Znači, krenut putem istine, neminovno, dolazi iskušenje. Moraju biti ti ležeći policajci.